Srdačan pozdrav, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Moja BiH. U narednim minutama imat ćete priliku upoznati jednu uspješnu Bosanku i Hercegovku. Ona trenutno živi i radi u Americi, međutim, kako sam već kazala, izuzetno je uspješna u onome čime se bavi. Zove se Amila Husić. Uz moju BiH dalje je bliže. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. Da imate samo 3 rečenice, kako biste se opisali? Opisala bi se kao Bosanka, prije svega. I veoma sretna splitajem okolnosti što sam uspjela da napravim to što sam napravila i željela bi da kažem da je sve to kombinacija raznoraznih faktora. Mene opisati možda ambiciozna i vizionar pomalo. Dakle, Bosanka i Hercegovka, ambiciozna, sretna i vrlo uspješna. U čemu uspješna? Pa uspješna u tome da mislim da predstavljam svoju zemlju u nekom pozitivnom svjetlu. I to svaki Bosanac i Hercegovac može da se trudi. Nemojte biti tako skromni. Konkretno nam recite kako nas predstavljate. Pa ja sam opšti hirurg. Žena opšti hirurg? Da. Mislim, ima žena opštih hirurga, naravno, međutim, ja sam bila najmlađi specijalizant u Bostonu, u svojoj bolnici i završila sam specijalizaciju opšte hirurgije. Onda sam nastavila subspecijalizaciju kolorektalne hirurgije na Mayo klinici, što sam također uspješno završila i potom se zaposlila. Izvanredno je čuti takvu priču o jednoj mladoj, uspješnoj ženi, pogotovo onoj koja kaže na početku Bosanka i Hercegovka. To je obično ono što budi emocije najveće. Malo čas kad smo se dogovarale za ovaj razgovor, ja sam rekla da ću vas predstaviti kao nekoga ko je iz Bosne i Hercegovine, ali da neću reći dijaspora. Jer upravo ljudi koji žive van granica naše države često misle da je to neka riječ sa negativnom konotacijom. Jel se slažete? Pa sve zavisi kako to neko shvata. Mislim, šta znači dijaspora? Jel smo to mi otišli svojom voljom ili nekim sticajem okolnosti? Mislim da ljudi shvataju kao ružan način zato što misle da je dosta ljudi otišlo zato što su morali. I to je u nekim slučajevima tako. Međutim, dosta je nas otišlo u potrazi sa nekim novim mogućnostima i znanjem. I to je bila, recimo, moja. Ja nisam otišla ni u ratu, ni poslije rata. Otišla sam, znači, zbog prilike za dodatnim educiranjem. Koliko godina je prošlo? Puno. Niste zaboravili jezik. Jel kući govorite bosanski? Bosanski. Međutim, što sam primijetila sa prijateljima u Bosancu, u velikoj većini moji prijatelji, premda dugo, već 10 godina živim u Americi, družim se skoro ekskluzivno sa našim ljudima, neću reći dijasporom, ali sa Bosancima i Hercegovcima i počeli smo u zadnjih par godina sve više da idemo na engleski i opet se ja vratim i drago mi je zbog toga, često dođem u Bosnu i uvijek mi je drago pričati na našem jeziku. Dakle, zapravo kulturu i tradiciju održavate tako što govorite bosanski i družite se s Bosancima i Hercegovcima, dolazite često. Pravite li hranu bosansku? Pa da. Pravim, pa znate, bilo je veoma čudno mojim prijateljima kad su shvatili da ja imam prijatelj slonac u Americi i da ja ovako pravim grah i kupus i pitu i to sve ima kod nas konkretno. Ja radim u jednoj manjoj bolnici u New Hampshireu i ima bosanska radnja gdje se može nabaviti svi proizvodi maltene koji su konzervirani, koji nisu svježi, koji se mogu uvesti u Ameriku su tu. I ja to kupujem i koristim. Odlično. Recite mi, kad dolazite u razgovoru sa nekim možda Amerikancima ili ljudima koji su nekih drugih kultura, na koji način predstavljate nas? Šta je to ono što možda sa najvećim ponosom ističete kad je reč o Bosni i Hercegovini? Pa, nas ima dosta u Americi, međutim svako od njih ima nekakvu
drugčiju viziju o ljudima iz Bosne i Hercegovine. Neki ljudi misle da smo mi izbjeglice, neki ljudi su zbunjeni geografijom tog regiona i kao misle, eto, mi smo više tamo, da ne pripadamo tom nekom miljeu kojem mi mislimo da pripadamo, jer mi smo ipak jedna edukovana sredina i možemo se mnogo čim ponositi. U biti, mi smo predstavljeni kao inteligentni i veoma ambiciozni. Volimo da radimo puno kad vjerujemo u neki projekat. I to je tako bilo u mom slučaju. Međutim, naravno, svačija su iskustva različita. Slažete li se da smo mi zapravo sami sebi najbolji ambasadori? Pa naravno. Naravno. A recite mi, tokom ovih godina, ima li nešto u sistemu, načinu, kulturi, tradiciji što ste možda vidjeli u Americi što ne postoji u Bosni i Hercegovini, a što bi bilo možda lako prenijeti kod nas da bi svi mnogo lakše i ljepše živjeli? Da, ima dosta ti nekih stvari i mislim, nažalost, ali u našoj kulturi je veoma zastupljena ta, kako da kaže, više negativna strana. Često gledamo na negativnu sliku stvari, šta će, ta će ona i tako dalje. I ono što u Americi je zastupljeno i kako se oni odnose prema svojim akademicima, inače obrazovanim ljudima i svima u biti je da taj proces ohrabrivanja ili viđenja najboljeg u nekome ili najbolje u nekoj datoj situaciji. I mislim da je to, nekad malo i pretiraju sa tim, ali u biti u Bosni bi to trebalo. Uvesti je da što više se trudimo da gledamo na neke pozitivne strane. Druga stvar je da mi u Bosni nekad ne shvatamo kakvu je zapravo lijepu tradiciju, kulturu mi imamo ovdje i na odnosu na druge zemlje zapada. Mi mislimo nekad da je tamo što god se daje, prodaje i nudi, da je tamo možda na neki način bolje nego ovdje. Međutim, sa neko koji živi vani već duže vrijeme, kažem vam da to baš nije uvijek tako. Mogu li onda pitati, živite li američki san? Dobro pitanje. Ja trenutno živim američki san, ali isto tako živim i bosanski san. I ovaj mi se bosanski san ponekad i više sviđa nego ovaj američki san. Mislim, ja sam ljekar u Americi i ostvarila sam to što sam zacrtala. Međutim, sve više razmišljam o tome da li, kako bi na neki način uspjela ili pokušala da promijenim stvari ovdje na neki bolji način. Jer u Americi oni već imaju sistem i sve uređeno i osjeća se nekad čovjek kao samo, kako bi opisala, brick in the wall. Ti si samo tu jedan dio sistema i ideš dalje i ne osjećaš se nimalo, ne želim reći poseban, ali da želiš da promijeniš na neki način svijet ili nešto oko sebe i baš nemaš priliku jer su sve oni već posložili. Tako da na tome sad trenutno radim. Doktorice, hvala vam mnogo za vrijeme koje ste nam izdvojili i na ovom naravno divnom razgovoru našim gledateljima. A šta drugo, hvala na pažnji. Preporučujemo vam da budete uz emisiju Moja BiH.